Amahoro nshuti bavandimwe muherere hose mu mpara z'isi njye ubasuhuzanira ndamuru kuri mikoro ndabakunda cyane. Reka tubabwire yuko rero uyu nguyu ari wa mwanya w'ubusesenguzi bw'amakuru agezweho. BBC ikaba imaze kwemeza yuko M23 yamaze kuba ifata umujyi wa Rubaya. Aya ni amakuru tugiye kugenda tubagarukiraho muri aya manywa bitewe nuko iyi ni inkuru yakomeje kugenda ikwirakwira ku bitangaza makuru bigiye bitandukanye byaba ibyandikira kuri internet ndetse no ku mateleviziyo mpuzamahanga. Indi nkuru turaza kugenda tubagarukiraho rero tutarajya kure y'akarere nuko Perezida Yoweri Kaguta Museveni yaje kuba yihanangiriza cyane abo banyamahanga ndetse n'abazungu cyane cyane IMF ndetse na Banke Mondiale cyangwa se Banke y'Isi ndetse n'izindi banke zigenda zihereza Afrika inguzanyo ngo zo kwikura ngo mu bukene ndetse ngo no kubaka iterambere rirambye. Akaba Museveni yamaze kuba avuga yuko mu by'ukuri atazakomeza gushyigikira ndetse no kwihangana abo ba perezida cyangwa se abo bazungu cyangwa se abo bayobozi b'amabanki atsura ubukungu cyane cyane ku rwego rwa Afrika, bababwira yuko ngo bagomba gukomeza kubaka ngo Afrika iteye imbere kandi ngo ifite ubukungu burambye. Ariko mu by'ukuri Museveni we akaba yavugiye mu nama muri Kenya yuko aya magambo ateye agahinda ndetse batanakomeza gukomeza kuyakoresha, ahubwo bakomeza ngo kujya bakoresha ngo ijambo rivuga ngo ubukungu buciye bwa ndetse ngo buciye bugufi cyangwa se ngo ubukungu budashyitse bwa Afrika ahubwo ngo burambye, aho gukomeza kujya bakoresha ngo iterambere rirambye rya Afrika. Reka rero duhere kuri iyi nkuru mu by'ukuri yakomeje kugenda icisha abantu ururondogoro, aho ngo M23 yemeza ko yamaze gufata umujyi wa Rubaya hamwe mu hacukurwa koruta nyinshi kuri isi ya Rurema. Umuvugizi w'igisirikari cy'umutwe wa M23 wabwiye BBC ko bafashe umujyi wa Rubaya muri teritwari ya Masisi hamwe mu hantu hacukurwa koruta nyinshi kuri isi ya Rurema. Ingabo za leta ntacyo ziravuga ku bitangazwa na M23 ndetse bikanemezwa n'umuvugizi mu bya gisirikari wo muri uyu mutwe. Ndetse BBC dukesha iyi nkuru ikaba ivuga yuko imirwano ikomeye yashyamiranyije inyeshyamba za M23 n'ingabo za leta kuwa kabiri umunsi wose yasize hari abaturage ba Rubaya bava mu maboko nk'uko umwe mu bagize societe civile ya Masisi yabibwiye umunyamakuru wa BBC. Amakuru rero atugeraho akomeza kugenda avuga yuko M23 yafashe umujyi wa Rubaya nimugoroba kuwa kabiri, ariko mu gitondo kuwa gatatu hakumvikana imirwano mu nkengero z'uyu mujyi wo muri teritwari ya Masisi. Umuvugizi w'igisirikari wa M23 cy'umutwe wa M23 Colonel Wiringoma yabwiye BBC ko bafashe Rubaya, ahakana ko bafashe uyu mujyi bagamije kubona inyungu nini ziva mu bucukuzi bwa koruta, kubera yuko ahangaha ni hamwe mu hantu hacukurwa koruta nyinshi cyane muri isi y'Imana. Yagize ati twebwe M23 gufata aho hantu Rubaya si ukubera imari hari hoya, nuko impamvu nyamukuru yo kwirukana umwanzi ufite intego imwe yo gukora jenoside. Icyo twe twakoze ni ukubahagarika no kubirukana bakajya kure y'uyu mujyi ndetse bakajya kure y'abaturage. Iby'amabuye y'agaciro ariho twe ariyo twe ntago tubireba, kubera yuko twebwe nka M23 muvoma 23 ari ukurengera abaturage ndetse no guhagarika ubugizi bwa nabi buri gukorerwa abaturage b'abanyekongo. Icyo tugamije ni ugukorera ubuzima bw'abaturage ndetse no kurokora ubuzima bw'abantu. Voltaire Sadiki ukuriye societe ya civile ya Masisi yabwiye umunyamakuru wa BBC ko M23 yafashe umujyi wa Kibaya kuva ejo, ndetse bakoresheje inama y'abaturage babasaba ko bafata imbunda abazifite bazibazanira bakikomereza ibikorwa byabo by'ubucukuzi. Sadiki yemeza ko hari n'abaturage bahunze kubera imirwano
mirwano yejo yahuzaga ingabo za leta ndetse n'ingabo za M23. Umuvugizi wa guverineri w'intara ya Kivu ya ruguru ari nawe muvugizi w'ingabo za leta muri iyo ntara yabwiye umunyamakuru wa BBC ko aza kuduha amakuru nyuma kubivugwa kuri Rubaya yafashwe mu gihe Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari Paris mu Bufaransa mu ruzinduko rwaranzwe no kwamagana ibitero bya M23 no gushinja u Rwanda rwa Gasabo gufasha M23 no gusaba Ubufaransa kurufatira ibihano. Kuki Rubaya ari ingenzi kuri 23 ndetse no kuri FARDC cyangwa se Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Rubaya ni agace k'imisozi y'icyatsi kibisi ya Masisi, ariko ibice bimwe by'iyi misozi byuzuyemo ibinogo binini cyane n'ibirundo byinshi by'ibitaka kubera ubucukuzi bwa koruta bukorerwa ahantu. Uyu mujyi uri ku rugendo rw'amasaha agera kuri abiri n'imodoka mu mihanda y'ibitaka ugana iburengerazuba uvuye mu mujyi wa Goma. Ni umujyi muto uri hagati mu cyaro cy'Imasisi, ariko usa n'uteye imbere cyane kandi utuwe n'abantu babarirwa mu bihumbi amagana kubera ubucuruzi ndetse n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro nk'uko bivugwa n'inzobere za UN. Rubaya ni hamwe mu hantu hakomeye muri DRC cyangwa se muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakorerwa ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse buteye imbere kubera yuko abacukuzi baho bazi kwigengesera ndetse no kwirinda kugira ngo imisozi itabahanukira. Kandi mu by'ukuri ni hamwe hantu hazwi cyane ku rwego rw'isi mu hantu hari za koruta nyinshi kandi z'agaciro zifite ireme rikomeye cyane. DRC Congo ikomeza kugenda mu by'ukuri ivuga yuko ibi bintu mu by'ukuri DRC Congo ubu ni iya kabiri mu kohereza koruta nyinshi ku isoko mpuzamahanga nyuma y'u Rwanda. Umwaka ushize wa 2023 Congo yohereje toni toni zirenga ibihumbi 190 mu by'ukuri za koruta ku isoko mpuzamahanga, mu gihe u Rwanda rwa Gasabo rwohereje toni zirenga ibihumbi 270 nk'uko ikigo cy'ibigendanye n'imari n'ubukungu Ecofin Agency kibivuga. Mu by'ukuri rero igice kinini cya koruta ya DRC Congo gicukurwa mu misozi ya Rubaya nk'uko inzobere zibivuga. Uyu mujyi w'ubucuruzi ni ingenzi kuko abagenzura igice kinini cya koruta nyinshi igera ku isoko mpuzamahanga ku isi. Amabuye ava i Rubaya ubusanzwe agezwa i Goma, aho ava ajya kugurishirizwa ku masoko mpuzamahanga, agakoreshwa n'inganda zikomeye ku isi mu gukora ibikoresho by'ikoranabuhanga nka telefone, mudasobwa, imodoka zikirenga ndetse zikenera bitari z'amashanyarazi ndetse n'ibindi. Nubwo hava amabuye akenewe cyane ku isi, igice kinini cy'abaturage ba Rubaya muri rusange batunzwe n'ubucukuzi bwa koruta, babayeho mu bukene nk'uko ishami ry'umuryango mpuzamahanga UN rishinzwe iterambere UNDP ribivuga. Leta ya Kongo ishinja iya Kigali gufasha M23 no kuvana amabuye y'agaciro mu duce yafashe twa Kongo akagurishwa ku masoko mpuzamahanga aciye i Kigali. Leta y'u Rwanda ihakana ibyo birego iregwa na leta ya Kongo. Indi nkuru rero twababwiye turagenda tubatangariza mu by'ukuri muri aya masaha nuko umuyobozi w'igihugu cya Uganda yaje gukomeza yifatira ku mutwe abagize ibihugu bigenda bihereza impano ndetse cyangwa n'inguzanyo ku banyafurika kugira ngo bakore ibijyanye n'iterambere rirambye. Ibijyanye n'iterambere rirambye rero
umuyobozi w'igihugu cya Uganda cyangwa se Perezida Yoweri Museveni akaba avuga yuko mu by'ukuri ibyo ngibyo we atabyitayeho kubera yuko it's like no sense. Reka rero tuvuge kuri iyi nkuru mu by'ukuri dukesha ikinyamakuru mpuzamahanga BBC kivuga yuko M23 FDLR u Rwanda Kagame mu kiganiro n'abamenyesha makuru cya Kisekedi na Macron i Paris mu Bufaransa mu rugendo ariko arasoreza mu Bufaransa. Perezida Felix Tshisekedi Chilombo yajejwe ku Bufaransa buzobandanya urugamba rwo kurondera ko abanyegihugu baba mu buseruko bw'ico gihugu cyo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika bava mu mahano bazanywemo imyaka yababa 30. Mu kiganiro Perezida Emmanuel Macron na Perezida Tshisekedi bagiranye n'abanyemesha makuru inyuma y'umubano wabo, Perezida Macron yijeje abanyegihugu ba Kongo ko Ubufaransa budashobora kudohoka kwiyubahiriza ry'ubusugire n'ubugenge vya Kongo. Ati mu biganiro twagiranye uko atankunzi ishobora kubaha kandi ko twebwe duharanira ubusugire ku mugabane w'Uburaya niko tuzoharanira no ku mugabane wa Afrika. Macron avuga ko atarya umunwa mu kwerekana uruhare rw'umwe n'uwundi mu ngorane ni ziri hanze ya Kongo. Ati Ubufaransa buriyamiriza bwivuye mu nyuma ibikorwa by'imigwi yose yitwaje intwaro ndetse n'ibigwanisho cyane cyane ibitero bya M23 itegezwa guhagarika intambara kandi ikava mu turere twose yigaruriye. Imigwi yose yitwaje ibigwanisho mvuze ntiyose itegerezwa kwakwa ibigwanisho bikekwa ko isubizwa mu buzima busanzwe kandi ivyo bitegerezwa kujya mu ngiro kugira ngo ubusugire bwanyu bwubahirizwe. U Rwanda nk'uko merutse kubibwira Perezida Paul Kagame mu mubonano duherutse kugirana rutegerezwa ko guhagarika ubufasha ruha M23 kandi rugakura ingabo zarwo ku butaka bwa Kongo. Narabimubwiye kandi nzosubira ndabimwibutse mu minsi izaza. Perezida Macron w'Ubufaransa atera akamo impande zishamiranya kwirinda amajambo abiba urwanko no gutuza inyeshyamba za FDLR zagirizwa jenoside. Agashama ko Perezida Tshisekedi yafasha ivyemezo bitomoye neza vyo kurwanya FDLR kandi ko amakungu azomuherekeza uno mugambi. Ati nta murwanyi n'umwe muri iyo mirwi yose ifise uburenganzira ubwo ari bwo bwose. Ingabo zonyene zishobora kandi zifise uburenganzira bwo gukorera ku butaka bwanyu n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nubwo gushika ubu nta kiravamwo, Perezida Macron avuga ko Ubufaransa bushigikiye cyane umugambi w'amahoro w'akarere. Ati tubona ko ibiganiro biterezwa gushirwa mu imbere mu kurondera umuti w'ibibazo mu mugambi w'amahoro uciye mu mwumvikano uhagaririrwa na Perezida Lorenzo Wangora. Murakoze cyane rero, izindi nkuru turakomeza kugenda tuzibagezaho uko bukiye nuko bwije. Nje mwari muri kumwe ni Rayo Ndamoro kuri mikoro, ndabakunda cyane. Ciao ciao. Hasta la vista, hasta mañana.